Kome gađa? Ja gađam ovaj. Nemoj gađat njih, beži od njih. Ne, mene ulomi! Plenković. Ja sam kod onih žutih stupova u garaži. Lovi me! Čujem Saša koktela. Veliki. Ko? Ne ganja me Milanović. Di si? Ne. Nije. Odi Luka. Če ne, tu. Tu. Idemo do Čana. Ne znam. Ne, svi tri su. Odi tu. Odi. Ne! Neo, hvala puno. Ja sam živio. Iste vidi, evo. Koji? Di je ko? Ajde. Uvijek ovo malo metalo. Znači, evo da prvo Ana praći. Što je bilo? To sam ja. Osvijetli ga. Ko se dođe? A? Hvala.